me dem me say me hu bi penzi o mi ntwaso ne de mo mpai by na assess la fie ho no mo no na akonfo no da so yere eba e wo meduma ho so na meduma za him praise kwan so ono nso so na atena ho no ma yere ache a me dem me ye ho nti man tam ho fo no mo ba fie ho no insist say ukọ ware ye ne ayere e ba abehwia o ena ma me panyi bi nso te abonte ho no say se kwa me se ne ma ayera de a ene yensan mu se wono a ba me dem me na minim so mo nanim na kwa me no na anim ne he police station one say first na mo tonton ne ma okwan na ho no police station so am police station no to ka mo tonton ne ma na you to de mattress na so ton de me fie ne water we subsidy Jamaica base fie ho na me fie na me adwuma wani mu ho no na odi hu okay na odi hu nti ma me ne ka asa no me de me no ma fa anya se me so na me ko madwuma so am ho no na me ne nti by na say still no ta na etokoso mo ba be 4 times ono so kwa adwuma oba anadwo o ma fie ntem e na me ka tell ne say ade na o papa ma wodan oba mpantin na o ma me mom nye de me nko ho no na sa okra betena ha no ma de o mo ye no sa utu obi fie na ho nto na so be ha akotena ha no mkora ha na ho beto a enu mo be bo asense metena ha na da bia na would wait to have a for do it when I have fun. That cook on bit my baby, Satan, me ban me for few 2 months of pepper and me head. Anyone who swung so, boy. That's it, Naima. Me call few 2 months of pepper and me insane. O quite you mother banner be a bear 9 o'clock. Namin qua, fear and Sophia Cracker compound no crown, the then you crab bear plot tobacco. Yes, you who pay me a diamond and so on, one. And then women's night rooms no cry no hall like a say by me no as a means and in an account. Tina Mr. say be an one be a baby. Or Bansona off or channel friends and wire and a wolf. Make I one yet one fee means in the boss on me and say, oh, my pepper can't be so a fire day. I'm a few. And a separation here day, a buy and tum. Separation by and tum na made chimney near my calling in Anno. Or Gina was a sabby to bomb me. Tenassi. Dr. Grove and Trans and a mammy obey him with your drunk or 20. Or to Tony a man a bow. Oh dear, about down food be animal. Wow. You, Doctor, if you have you go soon, Sanity, come be a very fine. Young Queen. Yo, my chair on your tier 4. Sabe, Dr. Grove and Bass, Maka crabby fatty or pomedy and was him. Grove and with your dry, the Yankasi cuckoo, and near Dre friends to Xylem. And after you grow from a drono, I able your draws from Coon Bio Benubia, what dance a power different dream. I dread this, he say, Yamiadum, what cheer for an air to and dream my. If you should be a better Nubian, when Yahu a dancing deeper. Now dance in the baby. Obisina and Isubrino, one go from a drone, and then Isubrino who be Obisina Kuma, no bonny peri. On go from a drone, and a Sakuma peri, or who be Obisan in sudden in night, ya 93 on go from a drone, and then in a free so. Obisan and Rubu swimming, no, Boswimi and Sa, Wabra Uncle Hospital, and Nam Ija near Riahu Moyenti. On go from a drone, and the Sakwan trading in a furor. Obisan pompon their born, their pie, air born, air pie, or no go from a drone, and then pomponing in our shitty. Obido so very, I just walk a path, no dear general, on go from a drone, Sam Hon hinning in a free ho. Sanity, Obi drew an adjucra went to me that. O Minicotoa, no Minabatoa. Obia de sham cromono, or no dear Sana Yano. Or no go from a gadrono, and the customer woman say, and the idea chia, you see a bonny prum yaneno, and son was sorry. Then the dear became Emma grow fine, and soto and ne ubio babia bagima grow fine shame, a menstrual disorders. In subwom how. The fear do no moon in sa and Yamiadum Abba. The fear no who in Mojani, the are fit no one and message in Yamiadum bibia I come. The bar nay clot yaw womb and the yaw near tibio. The bar or tea yaw ne ain't try you said the local hospital and the Yamiadum bibia I come. And they bedding come off a numbness, or now on sa and night IOT. A bassa a dear now ye. Would your radio no a number no? Sa now fit TV this one. Missy ya for phone, crabby fret TV no. Oko pharmacy now they are children. So doctor Nini a drone in ye. Grow fine number near
0244 59 65 32 0244 59 65 32 Numbness, the nimsa mean Sunny Minam Titi, yet the Ebetoy, near say Anansi and Achie, yet the Anansi, my real Hunsun so, a communipa bibri. Now, we saw Dr. Bia said, Yen of Coffasa, Susan Suiba. The Dr. Bia catcher said, Nipediano, Yanasra the bonnet no a friend of cholesterol, a fum a real wintering. Na a real bear 15 to 20 years, and son wahoo, San Saint-Renano, Sawon, Sanu, Nayo Titi. Enti woni wan ati oben wo chen wata de hyew enu nti na ho yare no a doctor for ato ne dini silent killers wan hwe ye benam so amu watimi anya pressure, heart attack, stroke, septicemia. Na saa yare ya wo so nyina so ye preventable wan hwe ye asra de boni betimi du akonsere do enu nti ne se so won sa won sa no na yo titiriti a men kasa ye ananse na acho tubika ko hwe go from agedro no se de bebeboa ama obi bia aye kama kama srade ewura wontiri num akwa akosisi ntiri bi kwan ye friend actory sa actory no de nipadua no aye moja awie de ama akoma na air pompe no sa entiri na edi kan ya fom na sa entiri ni kwan se bibia fom ka emoja odi nutrients nuane e wadi di papa ewom oxygen from awa home de nipadua da twetwe no wode fra nipadua no ana moja no na akọ nipadua na kwa nyina se de beya nipadua no begro fine nyame anyo wadom na srade kwaji ntiri katan so a emma moja ne ntimi ne afuru sane yie eyesa edo how kese e frɛ no low density lipoprotein ebeto so moja ne ntimi ne afuru sane yie ni nti ehun sunsuanso e na e kyerɛ o ma onsa ne ona yɛ otitiriti no se de beya be mo turubika akɔhwe grofa magedro no ansa na dabɔne naba wanum grofa magedro yi sa srade amfiri ntiri mu a afedi ntiri no ana srade no ebetai ntiri no ma doctor for friend atherosclerosis edu sabre di ade kyese ayeden emman framano na friend oxygen no enu wadwene mu ntam sa frama ya ntimi enu wadwene mu ntam a edo hawo ne brew efise adwen no woni sa oxygen no eni di dwuma timna bia oxygen enu ntam bia no wadwen ne cells ni stati se ewu tidie so wano so wadwen no ewu a wano echia pressure timbeto wani so obi nsa dompeni mu nso ntimi meja edane ho ene obi tia fom a aso atia fom so obi se woda na dwo a asia soja aguni ne so ne ho nyina ahyehye no obi kura de no onim se ya to ne budu kopin so onum grofa magedro no no hu sese ya yare obi se woti ni trasia na ni tifa na edwane ga ase nani eyi atofom sa na obi se wotrafa akoche ana wogina fa akoche na ni dansi pija num grofa magedro na yi sa asrade afiri ni padua num se de be ya enfro nkosuru bibiri efise efro kosuru na eduru wadwem na adwen ni ntiri ni paye a na doctor for se wanya stroke na agya okra ne se akwato dem na sa abre ya otimi koba kra de tesen na ya real stroke akwato num grofa magedro na yi srade ni firi ni padua num se de be ya oni padua ne be fine enye sa dakro ba ko obekọ hospital doctor beka cho sa de bi we me firi sodium ekosoro pa nti ye na ye twa won kyere o sugar level kosoro nti esi kyere ni me ni biem cholesterol level de kosoro nti na mono anwa me ni biem edu sa abre ya be ma otwe mutan o me masam no ekofom be ma ni ngui nso mu ahoden ne de akoma no wage air pompe moja no se de be ya ni pedua no engu nonum grofa magedo de yi srade ni free ni pedua no ma oni pedua enya kama na ni kasem a mu se adure yi esa o yare no na esan siesie ni pedua no ma ni pedua no eye kama eno ti ni ato aduro ni dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini na sa abre yi a wodi ahoden ayere ohun pesika yi enkuduru mire bi ma hansa mfa sika no kopa ahoden eya asamsebe onum grow fine magedo no a adi kasem a mu se ye nuani nro bi wo my friend anti aging properties onum grow fine magedo no a ema won chonchom ema mo abrewa mo amakokra mire bia de otia na otie onum grow fine magedo no eboa sa zan to xylem na ewom no eboa yi srade afiri ntirim na kokoo no so aboa ma moja di afrusa na yie num grow fine magedo no se de be siesiu ama oni pedua aye kama ba bi eto aduro bia se de ye kan obenya aduro ni bia to enam se ye di kokoo ani zan to xylem ena afra aye moja duro eti
wo ho na so ani so briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho numgrofo amayeduro no waposo ni nyina ye oya nkotodwe nyina eje gogoro numgrofo amayeduro no serebe ye beboa ama on kase ayeden onumgrofo amayeduro no a unsa no na ayo titiriti no srade ne firi mu a ni nyina ebekọ saa de dura na dwuna wontimi na se de yeka no emoja wo adwem no kofom gisa adwen ne da ansa na aso ada tinumgrofo amayeduro no na mmoa ma emoja na wo adwen enoso se de be ya adwen ne betimi ada na aso ada aduane siwo na wontimi ne dia yare numgrofo amayeduro no empompo no ebo na epai ebo tirimu a timi di wuo ba numgrofo amayeduro no udware wie na odi afi edwi hu a eno so ye yare infections betimi ama na yesa numgrofo amayeduro no se de bebeboa ama obibia aye kama uyo ba na obosome so na ohun moja ni yare uhu ani na ba na edi na otwe na ntwa ya eno so ye yare obi die mfie num na mai onumgrofo amayeduro na ba beduru obi die ba tot eneba okira na atwa obi die wahyehye de woye na otwe obi ye de menses na otwe mienu yesa ne nyankopon ye no bosome ne so a o menses no na otwe num wanya kra nye nenum misra onumgrofo amayeduro no se de be ye beba yi ama ho ato efise moja na ama edi wo haw ene bebro oyo ba na bema na so de ade efre na tinka woni bia misra yare numgrofo amayeduro na be se atinka wo ede baby eto aduro bia obenya grofo amayeduro ni bia to say pharmacy shop herbal shop over the counters when a friend drugstore no ye yanka so wakasa enam a eto aduro no wuhia ka na anu atobi baby a bowra ho baby a ohwe bi firi baby a otie bi firi bia wo so pe amayeduro no a ye di kokwa ye no a e friend grow fine num grow fine amayeduro no se de bebebo asiesiu ma oni padua aye kama efise oni padua no ejina omoja no so umoja wadwene ene hormones eno na ma wo ye nipa timre bia umoja be kama bia no wonye yarefo nti uhwa obi a wo moja mu yare bia no enum frɛ no yarefo ana sikla unum grofo amayeduro no a esiesio ma wo ye kama aduro bia wonum bia so betimi anum grofo na ka ho sɛ ya brofo duro a wonum doctor aduro ne wi a meet aduasa no anum grofo amayeduro no abibiduro na wonum dia obetimi dia fra no anum sɛ de be ya bibia be kama baby eto anduro bia obenya bia to cap bi hye aduro num sɛ wo ye oba tieniye anopa num cap ne baako awia num baako anwumre num baako wo ye be ma amoaso mra ha cap ne hyem no num mienu anopa ne fa koye adwuma anwumre ba fie a no anum mienu na wo de ye adwuma saa tie di number ni biem 0244 59 6532 0244 59 6532 Wono num grofo amayeduro no a emma omoja so nte efise omoja no eye 1 gallon saa emoja 1 gallon ni eso te yarekase e Fred anemia betimi de wo how bibiri abrew omoja no so ni kwan se broso che 1 gallon no na broso kura no a nya ne Fred hypertension no e friend polycythemia vera e basa na omoja ne mo edu etimi de wo how brew omoja no aso otimi yare emwa wo mo watimi rewura omojam e mampompo ebobo na de enti a pompo bowa otimi fom ewu ni se ewura entiri na e friend actually no ewura mu a na akose emoja no na ama moja na e poisonous de se de wo waka wo no wanhwe ya e de wobekọ to num go fama yedo no a eyi o how bia firi pedua num eno ti na num go fama yedo na empompo a e ball no ni nyina ehweten ye no onum go fama yedo no a e boa ma onkase mu yeden efise dompe no ono na ye moja no nti obi a ne kase mu enya din bia e yarefo tunum go fama yedo no a enam calcium eni collagen a wo go fama nti e ma onkase mu yeden saa na dompe no so ade bi wom ye friend echim maro saa echim so ohia vitamins bebre no timi de produce moja no ohia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 and folate saa folate na mba da bia me kase broni ana akosi broni onya folate mfiri ba bia se enuam na onya nti wo hɔ a no akase ye pa toto aba ne asoa na de akoma no no de aye folate saa folate ya so no mutwem de ye adre friend folic acid eno nti na akọ hospital
na wo mogya mu yare ana wo dompe mu yare a ndura etade ma folic acid no saa folate no edua ewa habam ya hye grofan mu ma se ya be num ni free se de be beboa ama oni padua aye kama se de da bia ye ba aye ka no wo ye be ma atiriye be ma obema no enye dompe de hyem eye ntiri ene mogya efam tinum grofan mageduro no se de be ye beboa ayi hyirade afiri ntirinum se de be ya ofre no a obegye wo so baby eto aduro bia obenya grofan ne bia to se ye pharmacy heba obenya bi G number no the be no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eno ti de bia ye ba yesi Ghana for mo nsori Ghana for mo nsori o eye munti ene yedi koko aye grofa mageduro no 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. No size. Doctor, Ebusiafo Gino Gino pepper and onion seasoning mix. Enra, me make up artist by na kumase na me mani bi. Ano pels mami enra jai. Would ye stew na very simple. Anu so de. We ni say a we adwuma ni nyina. Eh come. Say we jollof. We nkrakra. Bia. Obetimi dia ye. Sigu soa. Bro nye no an ye di. Ko de yo na ne wo na wo se. Wona wo sen kate kwan. Na wo pese usia da chikasa. Yenkwa. A1 copying B2. Nyenko sua. Edwada ya wada. Awia ene anopa. Weekends wo ho. Agrekens in ma. Sompa Ebura susuku mu. Ehwa no mo nkran islegon so obojo kwan no so. 0274545771. Kojak farmer. Yenko ho sisi e. So to talk. Wono aba. Kwajibi. Nunti ose afiafie si uso. Eye procode. Kwajibi. Kata show. Ebedwane. Na mututu. Ebeko. Afi wo sian hyenkawa. Kwaji paste ni bi. Odi jabidie ti you sian sin konko ne nyina. Kama 0531070020. Women of faith. The Lord is indeed our victorious banner. Ya bo enrade me pa chaw. Ye free ye be 7 days of calling the favor of God. A woman of faith for ye bosomi dwumadi ayedi. Na we ye frase akwasi ade di animu ya. Ane anopa no pebia na ye bompa o platform no so. Na nitu asem no ye free David nyom oha aduonu nson akiri miensa. O se na ye funumu aba ya pejade emabani ene ya ketua. Na ye bompa ye no every 12 akopem 17th efiada. Na memenda 18th na ye wie no. E beba be hia mo culture center kwahia dan ho. O se fa akoda atade anase pregnancy kit ka ho afabra na wonyame a wate asi na wonyame a wonye obi abusua pani na obema obibi a wonkoje contract mfiri obi a wono oso obeye wadoye na wonso onsa aka oba emu adanse de bebre yakura urade na me so ye no eye nwanwa na ebusa ye ho nsem bebre na nso ebre bia ne de wonyame oyi no na ode ne ye bibi odi for pa eba Minister Audrey Ejapon beto jom and a Minister IBG and so beto jom ya enti a testimony mrazia me so ye no eye nwanwa na ebusa ye no ode ne ye bibi odi for pa eba Minister Audrey Ejapon beto jom and a Minister IBG menya miscarriage ni so ba ko nti me join ye no anche biana Sunday who wanted the whole moment, no one I should be I asked and saying, trying to come baskets. How they call office. And see, the whole moment pen and some mommy patch up a mingy. I should be any baskets in Kujam. The mommy demand. I demand not maybe Kujano, our office. You do want to design a car by now. And I make her say, mommy, me pet Toyota. Enti daye ni muna na miss say
empowerment ne me kuro da so no pillow no so no baby girl eda yentem ena meniti yen e bon ho pai na anche September ni last year September ni na me tested positive. It's me tested positive ni ame anto ame asye ni asumbi mo this year me my mommy baby girl send me who want die na pepepe and my konya we so either mommy nyanko pon strong me can say enyam enka ne din send me mommy yen if he last year no send me who want die na Tina Chrese, women of faith, the Lord is indeed our victorious banner. Radigusu ye juma yenshia, the radibe nyamia manima. Ante, and I say, Pacha bane sana. it is our time now, a cronphone tatam, and Martina, a few on word saying. O na ndi na ya asha se kura. You kase maneso. Na ya asha se nenso no. Ma wona chi kura de na mde to so. You. Ma wona chi de na mde free ho no mko na me free ho no ma me ko e na me ko pe dan han. Na de na wo free ho na wade na gu. Na nwu ye ba na de e ko so me ankasa ma nhwe kura na. Wonkwa. Aha. Ana sa me ba na kura na nti. E ma me free ho ko pe dan ye den han. Ko han dan na me ame ko fa ne ma ko ton ame kwam de ma ne sheje me ko akoton. Ni nyina mu no wa me hwehwe me a nkofo kura gusana kwa na so ozo ohun me na me na ohun me da bia mba solo house of faith nti se me fie kwa na wini ma asole dem nso ye da wini mo ni nyina mu ama me hwehwe me da so some tina ho na ma me ba nya bebe 2.5 years na ba bia me tie no nso edan ni sika ere asan aso ho no na me nya na machi me ma na me nya ne ntie se e ma mponten de na me kana obi aka cha me se nipa o de ma na han na ye da afi dan ni mu ko dan ni mu ye da ho ti sometimes no so san frefre me phone so aya o cha me ne ho ahwe na me na me sa se bia me tie no dan ni sika na ye da aso nti wa se de se o so ye do pe ba me ne akwa ye de etina o se an twa na me nkoto mu 1000 twa na me nkoto mu 1000 na me am de pressure ye de se sa ne ma no ko ye me ko de ne ma no gu won no na ne ma ye de egu dan mo bi be ma ne ma gu dan mo bi o fi ho enso no so me ntwe ansa oba na mete ho amenu aduane aye de adi wa ankasa me ho na ne ba no na obi san se te se wiye na okọ no baabi nso ma ankasa ti ade achi no no ansa ba se papa panyi bi wo ho no mko ka che na pa ne se wa anya ade se obeto na ire na wa anya dem wa anchi ano me mfa nche na msi yo wa kamate Eso papa pani anka de anka onde ko ni adwe. E na osan ba na osan betena afie ho ne me nyina betena afie o sa ta no sa ne me beda ya ma anyi sen ye eh chasenti mu de he eti da ben ya enkosi da ben lumba e na amansan beda da mo be ma ye use ya to atwene ball aso ntile e wo ba chi wachi kwachi ma ba bi abeda mpo eden ohun so akọ fim wasan ene wo ba wu bi kan o mebwa osan me nyin sen na chikura no hospital kura no bi san ska was me ni bi onya bi ma but na so agini kakrenti na sama otai bi na no ka che me ne se oba we die nya ade obetimi awo no na wonye mo no akola we die o am enti asa adaji minima da akola we de nya ade obetimi awo no but me minim na agenda o de ka sa asam enti me so na me nua bi ko so am dem won sa asori bi wo so me nua bi ko ne kan sen na me di na chi ye de ko mi ko do na so fo ne sama me hu se ye de wa to stretch we de ba nde be so na ukwa wa anya de wa mabie mi so mi ko me ba wiase mi oba wonyim yetimi hye nkoma ntere kire no Ghana di fo me na hospital da me nyale nko da oba wonyim yetimi ka chense ye hu se oda stretch so kwa wa mabie Ghana di fo bi no ma yen fa wisdom en hye nkom etu entimi kura nku no me da me wura fi me ho kura me nim se bibi se ba me na mo me ho denden se ayi me nya ba busu mi nsia me nko hospital ma me hospital kada obi se na hospital enu tun so nko da me ni sumi nyina so odi guso enso so me ni nyina me na tefi enu wo da guso me boa ewura me boa mpa twan ena me ho denden ma o mani mutum o ma ha mu da he enti me da e hu tum e bu ko
Ada me ye madwen say me ko hospital ho no me ko duru ho no doctor ne say maame agisi age wo to ha and I'm say me nyale o no so na na ma na kwa utwa wisisi ya obewu nti me emfa won to ha me frɛ be me ka kire no 2.5 from the man na doctor na say I guess some would be 8 million beka ho no see the idea na ayew o say sa busumi nsia na lab amenye bi obe ni na aye de ahyem omoje me to ho nti ewi na yesa kan na be 8 million ye tua na doctor na asema ame e ka no so nti nke be ya ko government hospital eno kwana be man so ntwa na doctor na je number no say wo yere da yale da house winis ka kwano ko peska na bento na yere na man ko peska na yere e bai and I'm too aso here they call aban de man pontin ho obi na chairman me call ho me ko duru ho the same thing no mo so kan no me no mo se obi pressure ti me ni nam 200 obi na ho sa ho de ho me yen show omodi nsuo ne nema ne ma nyina abisisi mi so na ye 24 fa ye kwa akodi buro nya no ma je omo ko doctors nko bi akọ ne fie ti me da wa me kata mani a na se me hu se me fie me firi mu no duku bobbo omoti se ayi no me firi madam ba akọ na mse hu se duku bobbo nkrofo ti o me fie no se de benya papa ma me mmom paye ma kwansima na masolefo no nso call baaye na mo se hu wa asole ache na kesa me nyede me ntan nko adwuma bi ye hu wa asole ache na mse me hu mfa me oni agema to hospital na ye panyi ba ko yes na me ma obi aye den aba hospital ho sisi a aminshira wo na lucky ni sika ode bre me no bre me 100 cedis se me nyimfa nto bibi na akire on bed on beba honom ode bre me na me ba gebe na mba na nya CCS abaya na ode bre me na akwa no so tam phone de fa ni mo obi ko je phone ntimi ana na se na doctor na se maame e be twa wo na akla no bibi anya no so ode na ye de e wo ha e na ni ti wo ha nti wa hwe obema wo problem ti de be answer de be kwa kwa operation e fra mi kunu se mi kunu nsan a o ka jem se mi nkofre mabusia fo mama mesan ontimi nsan na doctors for no so stand there dia ma anya dia mdo mboja me hono ma ya da akọ na me a me de me vim na me mo mfa me nye de enko na me a na ma ko bobe no nsia akora ono ko ja mo ko tena adwuma mu ntimi nkwa na me da hospital mo mfa me nko so mama me so mo de me ko ya me de me ko wura ho se me hu bi da me wura da mo no mo se ma me yi se obom pa ya nsa na ye de wako na me bom pa ya na be ma ba ko gina me ha no mo kan twetwe mo ne mo ni na esi na kan na da wiem na ayi omode ade na ya hono na sa na omode fole me ho an omode fole me ho na no so me mpagya me na mpagya na bla ni titim ha na so wote na mse ha mete imi na mse bla me sere o jemi kwansi na me hwini tua wo bo hwen me ko na mse bla me sere o jemi o two gas no ho no de bo me ha no afi ba wonu na chese gas na ye de bo a me na mutimi ye de mo ye wi yo mo se o mo ni incubator wo hospital ho no na da satam na akoda bosom na edi bosom sei mo yi ni premature bosom sei en so ne ka em say 2 weeks so mo yi ni premature na o se nka incubator ho no ma nko mo ni shim na asa bia nko mo me ko jeep ko no mo twa wi no mo so mo ni incubator na ko ba 6 ni akire enwumre ai ne ka se o mo wi o mo dwun wo so o mo ko ambulance me fa me nko hospital be me nsusu ni sika wo ho na mo da ho si me sister na ka se de omo de bla me asolefo on de bla me no ehyem sum nya na se na me stra ambulance ne se onji we no onfa me nko na akire na ye memenda me kunu ba betua ne mande na oti ase ma ya ne de ambulance ne ye e ko ye te de ambulance ne ko ye ko no omo de bibi bom yem se de ha na pampers ba ko ye de da so ne ko duru ho no me bisa me de me hu akola no wa hu ba no hu akola no na me da me ye de me ko duru ji ho no mo je me to ho no na doctors when the doctors be 20 obi aba obi busa we dey na doctor na say na wo say nka me busuafo pe man so a komo me achi wo how come say mu yi obi sa ya de wo ko no wo ba ne nka ho doctor bia nso ani akire nurse bia nko bi obi ani akire me ne mi kunu nko na si ambulance na pe no ko ja esi ho nta fe na ko kan de wo nso so e no no ubusa wo kunu no so wo ba ne we ba cho me ka ba ayo ye tie enti me de me da ho no ma ya ne ma ko su ga no me da hospital ho no mo na ade chin ya oba ho no mo no me fa ne phone so phone ne kosa nso onfa but wo che kakra oba na musa nsa na kola ne wo ya wose makwa kwa si akola no wuku ai na na kola wo san a wo si wuntimi nsan no wutimi ko si akola abla mani ehu akola na wo zata ma wuwo no wani wen a ko we akola o sen kalisin kaka bibi kire me no na me dem kan san ti me kan sa kire no no
And where I was one the how question. Me da hawk 4 days, and the doctors near say, oh, me made a mingo fee, in a million bound by him. But me corner, me go fee and then watch, and I say, sir, I mean, my bag is wired. I cool. Oh, no. Yes, we win or man a bag is swift in Jack, when I'm feasible, dear girl. What did me go do fears to so me move 2 months? Obi operation, you may own a man no one. No operation 2 months and what can day, Uncle Deepa. That's it. And now, Papa say, on town, or to me, Honor Quay, you move, saying in a tiffin, you move. A hunting 2 months and going on your baby. Maybe I'm say, yeah, my ponting honor. Hi, Penny baby, a bulani at church. And the own son, I mean to me, and think a hand, be sad, if you walk out and send soon to Amia, my mom, some quick, I'm missing my end. The way I would say, and answer, a pa. Housewife will be a sick, can be with fear. Carbe down, pound the round. Cassay, boy. So, man, a son of me and Mrs. So, no, but quite my dear, and you know, papa so chef, and papa and mine, and don't trust my hand. Oh, I mean, quite a funny bean. If you would, you could drain it all on my baby. Mrs. And was saying, quite. You could do grown so on movie, and my friend, and a phone me, Yana. But me do be dear Fred, yeah. Minyano me am dey the minya. Ti me te wa na mbo bi me di be 4 days and mbo bi am san ba back. Hey sister. Hey ade a wo jesu. Why your operation tira wo na wo po bia so chese wan kasa wo your baby a wo pe wo de papa. E say wa frepi wa kwa me ma me fa blaki nu so papa ko de baby ntra. 4 days now ana wuti a wutwe bula na wu na wakwa abushafo wo fra be ma na wanyan 4 days wa san sole aba so on o medi sole first thing bet na bo mu no sole tira konyo mo hai na sister Imla hey ade kra mo jesu papa boy 4 days wo saba be ma ne ho oh for some feel kono ha monya papa ntine me maye musa no so for me yanko abra eh ya di yanko me das wo mi ya je wo preshi wu be man fiu o se ko abusua fo se me kodu 4 days na me frɛ na ofa nam sabai enya na na o be pe am no wada me do fo yanko wo mi pacho me das ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa Nkomo so Sompa TV Sompa FM medafo mi busasa ompo no emu tesen megide se waje mi so ofie se nyankopon adom oho ye papa enenso eye edasonko nyankopon wode adom ye na wotwene kwa apro se na ebetu asondwe mu na e kire me no mienu se ye di afe enye ne panyina na nya ne saa enti ekoba ni asan aba ni enu obekasa eya na awurade waye bi pa ene nkomo ye ne wo edi no ye hwe weda ne ho ene ye ne wo akasa ane pi work natural de ye tumra ni a kiresie esan se ye nimde ye ane nyankopon de nimde ama ye papa ewa bibiduro mu enti ye ba ye biebie ni emani so kirew enye aduro ne tonko na ehia ye wo beto na wanom na wapomden SCP esita won se abrani nyina no ye dada setena ye womu obi ohonom a ade bi wo ho a eni kwan se oye a ebetumi akofa ehaw adan yade bi dia brɛ na onim na eso pi work natural de ye basa ya ye biebie ni emani so kirew yade na ye di ho nkomo a kirew no ye ka de wo ye a ebetumi akofa yade no ede abrɛ obro ni bɛka se trigger enti ekeka saa ni emani nyina kirew ni ye de aduro no amaw se ne ebe ya ayaresa no a wo pɛ no medofo ebeye ntenten edi amao entene ye kasa edi afa asma yade no ehom because said ye wiemu aye enso ya twa ene to ya mane ko bo be no nwotwe enti eba se ya ewiemu aye nwino edi awo ene ewa ene asma ena enam enti ne ye ne wodi hu nkomo ne abiebie ne mani so akyerew amo hunu se we na se wo ya ebetumi akofa asma yade no edi abrɛw ena we nso na eda adi amo hunu se asma no wanya bi ye number ne agina frɛ doctor ne ani woni nkomo emfa asma yade no ehom ye number ye de adwuma 3p garlic mixture 3p garlic mixture ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824
0248 928824 medafo kai se 3p ewotoom ehwewa ebo enti woto a na wasom yie na yaka se asthma anasa entehye wayade no sen na esitie eye airborne disease eye ewiemu emframamu yade enti eye niema bebre ene kofa asthma ede brenipa obia ne de ekofa ne de ede bre no enti na sa yade we ne yemfa ye ho entu obi wo pedro papa bia no mo a na eye 3p garlic mixture ena ohwe ne kira kwan anom sei ebetu asthma no ase ede amaw de tie nie se bibi eyewo bibi koso ne pedue ni mu a me bie niema ba ko mienu miensa enan enum eso de akyerew no hu se de eye mi eye asthma ena ebo menkaye me asthma ena aka ne ho ana afei na me nso mi nya me de no wahwe up 3p anom etu ase ntentententen because asthma enye yare pakra de di kan se wonya asthma anasa entehye waya de a ebi beyew ana wonya bi weda ninti ekeka ne ho a de ehye ase ye wunie ewo honma bo se ohome a ensiso ohome a ewo soro na obre afe na onfe ene wonfe nyina eye wo ya home na ohome no afe wote se sound bi ewo home nu mu ewo omini mu ho dede bi ekoso ohome atu se bibi ye hi ewo ohome nu eye asthma ene ebo nka ye no ubenya bi ana wode na owo no weda ninti ewiema ye nwunu nti ekeka ne ho pentem pe 3p garlic mixture na so anu tu ase ekora na nkofo ha obi amrew amaje wanka dem afei obi nso de eye ebra won home na ensiso no afei ede ewa ene brew anadwo a obi ada no a weda ya chilled na wode ntuma akuri wo ho no wo nwunu ne kura wonti case no ene watimi ada obebo wane saa ewa no bo a ensi na foforo se ba obo a ensi na foforo se ba na ho mete na ho yo se basa eye asthma ena eye osa no eba sa wontumi nna enti within that week no se one pe 3p anom na ntu ase ententem amfa ma wa na osote na ofon because onna ede esote ena ebrewo na wuti paiwo na owensi na ohwinimu sabio na esone nsuo eye asthma ena ebo nkaye ana wode no ekeka ne ho because ewiemu ayenwinu de sa to so be hu se asthma ena eye wo ene se wo humi na ensi so na ontumi ensa enna no ewa na obo no na ominimu ye wo hene na kire se ohwinimu nyina ye wo hene wasum oye ho hwia enye yie medofo pe 3p garlic mixture no na de mebubo so yi a eche se eye asthma ena eye osa no enyimfiri ho no emfama ho ewa no obo a na kire se flames wa wuyi no ano odin pe 3p no moate na de mi kan nyina no emfiri wakwan mu esan se asthma enye yare papa je number ne frɛ Dr. Sisia ne enu eni nkomo emfa asthma entehye waya de no ho ye number no eye 0248 928824 0248 928824 kai se edura meni wudi hu nkomo yi eye 3p garlic mixture ena wo hwe no Sompa TV no fe obekọ na esi pharmacy ho na ba bi eto bibiduro bia bodi no 3p garlic mixture obeyi bia ma de wo hia no se obekọ fie na obennom obehunu se edo papa ena akoni pedue no screen so numbers no enegu no Fred Doctor owa abotresa class 1 teacher no ono bedi nkomo kama a cheche oni emani so se de me cheche wu ya na aboa ma niema akoyie afei ede ne kofa asthma edeba mete ho ane manya asthma anase sei da bi obia ne de kofa ne asthma edebre no won se ene edwom empempi no wunam dwomu a na ye ya mako ewo baabi obi adu wa ne wo bo wa ne wo wansi madam wan hwa abra wo de eno na ekofa de abrɛw enti baabi a wo kofa wo dwom ho a ye ya mako ene saa ne ma no a amanfo nam ho enwansi ehya ase ebo wa no wo fa ho afa hanki kata wo hwene fa won tuma ekata wo hwene so mirikam ne twam ntentem because obi bebo wa ebekọ but wo obebo ato so a anhwa wo bepentem na afri dwom ho because the best start e be ye wo no emwa wo
mesrew eno etimi kofa obi asma de bre no ompe hawo a baabi a yen yam saa meko e wodwam ho no emfa ho fa baabi foforo ekwan ne dɔɔso obi die no obi nso die ye enwusie a ebekɔ ni mu obi be fiteje mu fu ameje na de enwusie ne kɔ ni mu a enye hwe but won ko akoye bia na wa hyase e bɔwa edidi mu a na ekofa asma e de abrɛw ɛwa ne nkwa ada obi nso die ye ka enwusie na efiri mu eba no ekɔ ni mu a na ekofa asma e de abrɛ no wobi die ye ebra obi pra na emfutro ni wura ni mu ana wono ankasa pra enti asma no obi ane ne die o enti hwe ho so yie say prevention is better than cure hwe ho so yie se na ebe ya ade ketewa bi enkofa ntehye wa yade emfa mrew afei eno nkoda nkyɛn obi nso die ye bra oteka mu na emframa na ewura ka ni mu no ekɔ ni mu bebrebe mesrew fa henki kata wo hwene na wo die ankwa nkofa asma amrew obi onso a emo adwonsodwonso enkura ani cockroach adwonso agu baabi no okofa wana mpampan ne fa no so a na wanya asma borua pharmacy shop ene herbal center biemu kope 3p garlic mixture to de awie mu aye fa bo ho ban efri asma ho kumasi borua colenac herbal dani herbal criske herbal obenya 3p garlic mixture hofo nko abet sam takrade eye aa mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwani mu wofa kwadwo heba temale baabia electromat no na uko UDS nso a Charles heba ewo ho Kings Walk Kofsam ena Angel heba ewo Accra Okanshi uko Wedema Pharmacy nso a Ashaman ebi wo ho Pharmacy Shop ene heba center bia bowra ho ubenya 3p number ne ye 0248 92 8824 Freya now doctor eno ni nkomo nyankopon ya adom a dasene eno be say this year yara se anyado onyame afena kenjen say yankancho sensu papa de no ane kenjen alkaline drinking water pa chow ebo adwuma sese oni padua mogedi afusane ye ya obrema UGC Tafuni Road aba route nkwanta uye ye woto pon oje awade a kenjen bebo 0241 449191 now so na enema Kingston Opoku Company Limited was say wo ye discount to kese bill no na 2000 sabre de aba 1850 and na de na 1000 so o say HHR no 2000 de aba 18.5 and na HHRB no so say 1000 enema ni be towels blankets, pillowcase, face towels, bed sheets, CMR, CCR, any original shorts. Ningina also men's summer shorts, any swim tracks, ningina belt, a can you don't call me lightweight HHR can Abyss Park, Aston Hoya, now so called promotion with your money trout to the show 055 95 21 927 Joycam Roofing Company Limited. Yeah, kwako boye danso. Or your trestles, any woodworks, and Kraswa, Techimai, Sunyai, Tamale, Boga, Wa, Kumase, or Sokobai, any Ampami Police Station Unity, and Wishem 0540125816. Leicester Ghana. Amwasio. Was it or no enqua and the cra aunidie tamwa? What the mo what the mo don't share Drianu nining na. Ah, who say Yawa attending and Kuma 0501390337. Midima for say when near my war. Time that so. Or Ginny Woodian. Be Cabranto, Yaso Amoya Dianity. Nanchres once. Yawabuya Quago. Yakoho And Krapokia Sema Yera. 0244774282 Kingdom Herbal Center. Yanko Sissie. Me pacho a garlic crojen. And oh dear ye drew. Wayano atomene. Capsules no. Obi ha unu musio na garlic pampano when you know. And meeting wire to mini 25 years in existence. Abo djuma boa se mo jabrusuo
niama sha usuo sanu na yo tititio srade boni esisi mo gentrim kwan friend say cholesterol no de kingdom ginseng power capsules say wurenchei be ma be ma ginam na fe sisi yade nyina tremendous capsules na yi namu sayade bia baby eton adro to adro and cry o kan she drug lane 0597298855 Lawson delay my capsule Lawson Locke papa yi wonuro Lawson about me papa yi wonuro esi onipadua no eyi namu sayade join this typhoid malaria oba uni atenka uchima ani nwonwran 0242133577 madam ena wo saba na me de wo asem no eye bombo krata me beto atwen afa consulti boy o sere yetie ba 20 saba me buy no na kese wa 4 days me buy 4 days na wo cry say wo ko abusuafo no wo frɛ na wan fa 4 days na sa buy me buy me bedu e na kese wa sesa ne ne ma nyina free efie ho no mo awoko ncheke oba akokola na me fa afo na me frɛ na mbusa ne say wo hia wo say ne bla bi na asi dan na ne bla ne say omra me hwɛ ho no ma pressure wo mpa wo nkwa say ne bla ne efri akwantuo mu ba na wodem be de wodem be ko no o kan sa asam na fini fani o ne bla ne beba na na obeba de a ene minim ho asam na me mba no ya tena fie ho no ma be pem sa abele wati we school akora ne kokora no mba ne ko ntue school fees da ni na me na mbom ho modin bibia na nansan ya me ba ne ho mfa no na me ko na dwuma mu se akora ne ho mfa no ye koduo na mba ne te ho we de wo su sa ne ye isa akora ne wo say 6 years and the next month on 7 years akwa ne kam ko antimi ankase anyi scan fan ko hospital me bla bi otenchen na ma miskasa me fa akwa ne ko hospital me de no ko ba ne kese still na na adwuma no ade adwuma otonton mattress a home use ni bi na ai ade an yade wa ye bi so me full machine ade akwa na car battery ade ne ati se so me box ehiri mi ahwefo mu azuka ne bench ni e kire ehuma wo ba adwuma ehuma wakwa yase a ye bo agro ukotwama akahiri wa hwe ehuma ebe hiri me mi kodru ho no ma wa nya scan dia na mde ne ko ye na me na mse ene kom dia kwa ni to mpa aduane ma akwa na oto aduane ma akwa la asem we kura nso as foolish case bi say oto aduane ne ma ne wie ye no sister echa why was me ngun pa to aduane some no go to this point na jai asem no and one to aduane na ne yam ye ne ya na me ye dia nko me ba na o ne kura wa hanom ne kura wa fa akola na de ne ko ablamini mebi kura wa ne ko enene na woche eno na hia na dia kofria ne am operation ena 4 days ena me sa kwa ena ko sisei eyere no ko fa akra no me de ne ko adwuma mu honom ne so onto aduane ma ne ni no otoma ne de wie na me so o ma ye scam ye mfa nkoto aduru ne bi no ma ne 20 cedis mu ate na me ka chan se on fa wi nkan woni nkoto aduru me ko kan wode ayi o ya bo me ha be ma no anti me ade wono wi o se me bo a ese so ni minchen minim na nete no hye one nete o din but sade obeye na enwanwa wono monsa ensa de mi hu so wono monsa da na wi de ohu ne hwe one nete ade o tite o live in life no patopa enti me o de bo me wi mi gina ho a me de mi nsema akata mani ami so me tu me na me mpagya me tire me hu akola na musa na me ba na wa babele went say de ade abode sai say isu wo de am say fie o why ana na ya pa o na wontia mu kra mani pa meje wo na why say isu abrampa e de ena o se ko o sister ho me de akwa na kwa akoma no me mama dwen anya fast say bia de o ka no wo de de mi tu me na na broken heart abem me tu me na nsa me ko sister ho no mo no de akwa ne tena ka mu ye de e ko fi mi fi sister o san ba me so no nsi ha no mo ma ha na we betimi achi no ma fa ne picture ma so o de akwa ne ko ye akola wode ne ko ya adura me ko to ye hospital adura ni nyina eti se woni ba bia oba ne wo mi ni bia wo no so be besi ne mi ni bia wo te na wo twi ni benkete chi afa kola ba yi wanfie nsia e de na dwane mo fa ne picture nto so na wo no akasa nkate ko why like say hello 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 hello
Like say, hello. More your friend is saying. Kwame Ejekum Bruno Basu no turn in Yamano. Magazine. Kwame Ejekum magazine, eh? Wafa Ubanfie, a Bema, Wafa Colenfiancia, wouldn't a janino. Ya pewo. Bema waja Colenfianciano, Sao Kowano, so any dear you. Ya, Awalia Walimuna Womuna, as their fortune. Say me, Timmy. Daddy na get where the power dear. Abai way. Boy. Jaja be broken heart ya chew. Mu amuni ma brantie mezi. Kwame Ejekum. What on dear niema? Fufu machine. And a baka battery and a home use mattress. Uton Sanyama wepi na uba, to me my best cat 20 cities. And call said your mammy can cry. Clan about a honor, best son, and one Italian. And I didn't call him for Italian. Hello. Mazi Famutia Sompa Kwame Ejekum. What in the back of them fiancé Johnny? Colaba you are. What in it, Johnny? At the crowd in the Quayobian. Hello, Ajajakum. Quaritum. Brookie Hearts. Hello. Mr. Jakum, my Yeah, your friend, Oheneni Adazoa. Me a Juma Sompa TV so here. I'm here. Ababa will be about your friend. I'm a child ring. Where you're on winning. Was him or Baba when you're fiancé. What the Aquafa Coland in a Jan and I watching me. Oh, who baby a cranny walk. Bema, Debbie, Bra, what picture the TV show? What picture the TV show? Dear Wuyano, why we are called kidnapping? Ya betcha. It is out here now the phone to swa. Way as see a show. Bema, what ya call Fiancia, Edina Janino. Eh, yet, bonnet. Opani ni baby ani bawo. Papa waje akwale fiensa wo kwale no. Ghana etitibio ya hunu bi. Emema mo wa amoma. Wo kwale akra no. Ah woman ma me ni wo baby a wo a wo de fon atoso no. Hello. Abrampa yenkoye case ni yankwache no. Magazine de sa heya. Oko police station na de ntia. Akwala CCS. Oba onye bema no waje no di na dwane na ne maame ni baby wo no no wakirem me se champon me tete we maame ti me ya wono a wale anani mu amu na ntsere de me soso na asem so maame me da say Kristo mu gidie ene e fapem house of faith ye nche e wotwi mu so eno na eye me nwanwa asori no minim branch ko ya woko eye me ko asori central church na wunim so mama asam ya me ja sese aso ni won hye bebre awade ya woko ye no minim no ne o cancel no so a woko ye no problem aba ho a so mama sene ya na ye wo wasori at least esen koko hu empanifo ne watwentwen ya mabema no krono ye koso nyina wotimi ho baabi ye fire ni nyina wodo life ato chacha ete ho awade ya woko mu a walk cry yes say wo bebe dina no ka sembone amerenya effect ne se mu nyina mo ko house of faith eh say wo na bema no kobi na nyina wa hwehwem se okobi so nko wo di awale de eh chacha atase kan se mo no ene se ne je so nko so do he presby and capta enya no kronko eh kwa no tum nko presby so mama ya me kan se kura no wonim ni kira bia se awade no ho se awale no so yenwu no me de nya ho awale no yagu no chese mo wa obo abusuafo amane we de say we police case so mama in fact sister on asori e won je ese president prekwa na watche kese wa police case kura de akona adwuma mu what ho e de sim bet me awoyam se me tron akona atana ni nyina no house of faith for welfare je ya utia reduce ya de
bibia ye bibia ma kama na me won say aso no wono mo no wono ye aso ba no timi nko aso won kansam e fa nkyere sebe won mo ye a won mo hwe sane ma we se nyina so no ya me because House of Faith marriage committee na me chairperson me krampo no me se dani no e kwankwa your friends wo do obi ba be ware ye no kwa me nim no ka so ka ka so wana won just say enema no say ayegonwan say ben me so fa me say na ka no hwa oni ne ho adaje won pɛ no ɛna wɔ pɛ ne ba oni be trust oni be comment say ye adwuma no be bi ɔde akwa no kokoro won wo ɛna wɔ wia afesa akora no say ye wɔ tuwe ya wɔ yoba ma me kwa no tum say ye ono ko to na say wa sun say obetra otumi ye pɛ no kwa obetra de hia won kana de na ba bi na broken heart a chew na wo di steam bet ya me amu say metron say ye pɛ no okwa word why we are why fita say ono kwa no ye pɛ no kwa it is of me apart from say we no akoso no ne o kana me no ya adwe say please ebamu so tie nkwa no won fa akwa ne madia me say metunufo so say on sai enko asori empanimfo no wono no ne o cancel no na welfare no ne yemfre bema no so asori na wo so entertainment bia wo bia no e so de ma no pay adwuma bi na wo ye because ne so ka no eye me wanwa House of Faith ni pa ya wo ware a enima nko ye waka wono atomu na wusiwo na wonka bibia de ohukwa no wa ne so fa me ne o ka no me no ya adwe akwa no wasam na ese kwode bantam kura na nkoto nkan we say gu eda wa obeka no first no na be ma na oba wa ma me ho chese wotumi so pebra no na bla ne so ncheke no on check o entu be wu ana ya no de be tie me ana yem se me tra okwa wodu oba ya brem kan so ana osere ya je wo baba yua na wotwini wantimi ankoye case am ya anko be ma ne ho wo dadidi men apo beti mof my lady Ghana man nyina wase yeda wase na program we no eya ye hwa ni kwan si ye hwa ne kwa o obi wo ho a wo hwa no kwasem wo de gigi nani na obi bu sa se you sare bu sa se uni family asam ni ba ho bu sa family what se ho na wotwe nanso me na me hwe program ya enka me wo mama ya esono ntete am de be ma wo no mo ema ya aba na ye wa asori musa no ya dwene eya awade be ma bi wo ho a oh makeup artist is so ansusu e dey jai si aburo na no so wo awade ugo se woko chalk no de ye na no na se shirensu be ma no hwe sanya no posture sitie yi ono no nya already so be ware o wonya ready be ma bi wo hie oba wo pe wo nani watwi so ba ku bi no apa ne ba bi atre na akwa ya na ye de letter akoma ne sofu maame na ne ye ne yodium na aya awade na mokotena aye awade no ware na se nkoyi a mesra no wapa no pomasi brentem ba bi na wo se wudwane fa na wadwane enkodidi be ma na chi be ma de wunya ba na obie mu a wode be wom wan kase katomu o wo be prawo na afe wo ba wo kwa wade a wodi wo nipadua wo kra wo nkwa na wo de kɔ be ma na de bibia ya material ba wan fresh sister ya mi twa no ama na ma gini ba na wo china de wo na police fo jira so se na dwene nya adwuma be ma ji akola 6 years di ni dwane oba wo de ne da e dwane no hohoro na fe bla ensempi no sani America no wo ye oba na akwa awade a hunu se wo no wodi wo nipadua wo nkwa na wo kra na ekwa awade no wan hwe yi a wo bekwa akwaji wuwuo wa awade na se saa asem we na ye ka kire ma ni bi omonte ase no awade no se ye business enti wo ye oba na wo boso mu nhye da nya dua agi adum bi ji se be ma no
bank wawu edu ba bia yen hwe sa niema no ana my lady me nua bayi se dam no obo se broken heart na ti no se die na eye no eniema a wo ye na emetan me tie di no te se eye mabufu de wo ka bia no na emi se nya no na na efa na nitrim die na me pese me hunu se die ha wo no eno na kaka ekwan ofa so wo president ade no wan hwe onyina ne se oda so de te wo eti kaka die esi neyi na ye hunu kwan ye de fa so afa no abeji ototo ayampe a na malady me bema no si ye ka kro no semo a wo si ye bodi wontem o kire ne se o musa ne kru malady question mark wo ho question mark wo ho onku na wo efia onku emprenan Matias ye emprenan ni ye ba be wi ana mo de ametie tu firi ho sa etu otu ye na dia wari gya ye bai so azu kom so mo ntefe be hema ye tu otu ye na dia wari gya ye bai eti ye besre malady ye besre busuafo ene ona etie ye abrante ye kana semi malady eba abrante ye kana semi e me nwanwa se ababa wayi na watching ne ana ya ju be free unsem wantimi ankoye police case edit ho koba edit wo di biare koba debi wo baba ayoa ye de ne ko na watching ne anye se wanyi a otumi ya ne e ye be ye bibi ne de ne ko mo busuani bia ama ne mi enko frɛ na na se wo police station opebra no don peso be ya de ama ebeguo na malady we ayaware kankan ene aware fon yanka ne kran kire no onye akire die onkobo na busuafo amane no onye akire die na woni na me bed onye obi anu aware no enema bi wo hono ma etan enema bi wo ha etan sa brante ye kana asemi malady na wonye na age so obeware awura yi ubekonkra no na bo ne ho ka e ma ne ye ne ho ade esi da bia etia brante no wonya nkwasasem na wodie no sa niema wodi ne esemfo ana wodie no magazine ho na wotonto home use ho niema no mattress ne koba ne battery no bra twa fa kra ne bra se tie yi edu ba bia member bi etimi di esemfo ne semu no ya freu kanya nsasema wo se me ya de adanfo na to ho na abrampa media my sister hu ya me nwanwa ne se onso obi baji obi ba ukumi no de na dwane no kwasem we do atikuma se ya e wa hayi woni madwuma mu ho na wotwe eti ho wa sole abobet ntira pia mu abaha wo bra wo busua me nkoko santokwe eti malady ye kana me de manu asie no wo awunim sa branche yi abranche no da TV so yi wo awunim ni bia no kwame ajekum owo suame magazine run about on mo ano otonton battle ne mattress ene machine de yam fufuo wa fa ne bamfie nsie konfienso adwane wa bra ne maame ewu na kira kwai ye friend ne phone so a ensem o kan se wa ye busy o you abefre ye na the busy no wa ye ne kwa wie no police station malady ebe wie no police station because be ma de friend adwane na ba horo ne to ana malady he san kwase ade a sa kwa me ajekum ye die ubekom no to oba bi nchen hu ubekom no to oba bi nchen e mo oba no so ade akra no edwa no de ni ko school nyina se ufri se de ye awura yi wo ba krom so enti ma so kwa me ajekum so pani yie epasundua ansa ne be soro nkonya so no na de akra na hia maame no na de na hia no se de tina no wo wadwuma mo kra nya wo de ebe san ye nim guase de ama wo eduru ba bia memma bi hia nyansa obiri se kwame ajekum malady ni tiri ni fia na nim bia wo de TV ne so ede ka no kra kire no eduru ba bia wo nyansamfo awade no obi hye hwem na wo muna afedi ono afe wo muna ya de TV ne so ha. Hello. Papa Ajekum. Mama, me ni Ajekum o. Now did say? It was changing me did and the wood changing me shall blow. Why you na buy the bebo din bra? And I may no. One more bizarre me want me one me. Yo mate, and ya no tin ye frɛ o se mo baba yu a wo mfie nsia. Waje akwala na dwane na awotwini. Onim ba bia kra ne wo. Na no de Ghana mra betimi achi. Akwala no me say no wo de ba magazine, wo de ba madwumam. La se mo problem magazine o be investigation, one one so nsan. Wo de ne ba na ye dey. Wo de me ba madwuma de bia akwala wo de me go school, mba ne go school. Ba bia o go school. What did the headmaster not tell me? I'm a corporate small boy, 1 year for now. They not go school go from a cranny madam was saying, they send this camera and find number government and go from farmer. Mama could I just come inside Abrano.
Biniko o mami pocket go bet my avenue to a war every day the other caniba or the caniba magi. And mami bon on cabin every day. Nada Yawada, what our crown by. And my friend is that which is can you tell me any man at the car right? I got to be different to come and me my friends got on any people and can one. Which is can you say? After also, I know from my dear baby to my temple. Let them pick you up from more than I will be. We talk and then go or brooming me and now brooming the margins over the baby or the brooming here. And I'm with me up and I'm asking about the Yamaha. About the poor money, I'll call you a CPA. Brai only the Emramuno Ghana, Akola Onion Fear watch. Ghana, Ghana. Tie dia wo ka dia ye ka no police betimi achew ade a wo ye no akwala no po nye bema mama akwala wo de ne da bontin na mbasa basa wo de akwala ne da bontin a ga no tie brai wo wa busua fakoto na busuafo anim se de ode akwala ne ye no emwa ma me ba cho tie me na busu papa yo hene entotro to ma hene ensemu ekosu nyina no omunim what am I going to say? A credit in Germans, what your credit done 3 years as an Amuna Colano. And look, one I didn't call social affair after lockdown. I want to call social affair. And the social affair for catches that crown away. I want to go on Colano. Social affair, I'm a 2 credit. I want to be done in that crown. Not send it, even the banami, the bananoa. I'm going to wear card, madam. I'm going to find I'm going to find a solar card. I said, a man who said, me was some. Tie, Kwame. Hello, Tie. Mama, Tie. Brai. Who can some more being cabby? Adai. Mamma, tell dear. Dear, who can in an say, no cry. Say, you to be man in fact running a dab on thing. Na kurani mewu. Ba fafa emrakwaso. Kodofsu na kwa complain said the ode uba ne ye no emwa etu pesa wo je uba na mremu no yemfa akura ne ma wo na o se waji akola no 1 week ni oni baby akura wo no enya ni 1 week akola no onu time esa wo te no fafa mra kwa so wo se na dwe nya dia fine. What was 7 years? So, some man, no, bet my temple. I met me the man in there. I grow me. Met my man in the man in La Brano. He sure says I'm great DNA. Are you any out your baba? Me pacho ye ni paka no. Ana baba we free me nche wo fie. Obama walo. Wonye 3 months. Wo dani free me nche wo fie. E kwa more than now. Wo boa be fra kwa no ha. Wo boa oru de ye nyini. Who did ye yanyini? Was all their granny Johnny 3 years or boy? What boy? Now do I have Kwame look at your body in album. And look at your body in album. Mommy, we see that Rabayana, and what? We see that Rabayana, and I may call well, go see a clan. I just got home about from an idea. What way is what about from one another? But how we see that Rabayana, no. What your school fees is that? What your school fees is that? The teacher didn't know. I promise school, I don't know. What your school fees that? Me kwa you containers ka 200 million and ma wo di ye. Who so na ko taba ofo so. Who sika bi o be ya na o ye no. Na ko e de o go wo obusiafo na sanda to mo. Akura we wonye mo no, bo so me miensa. Ana di free me nchai. Hello. Mu ba bi adi yin tani. Hello.
Hello. We ya ba na odi tina ho. Abrampa. Jantu ni kabunyi fish de meka bi obete. So fa kra ne mana. We ya ba. Kwache no. Bunyi fish. Hey. Bra kwa mi e. Wo si akola no. Wo magazine he ya. Ye yi nipa ka ho no abegene ba. Enye sai ko case. So oba no na dwene nye de a. Yemfa mra kwa so. Wo so papa ye ma himua. E won totoro so de a. Nyam na me ko ho betwetwintin. Wo papa de akoso nyina wate. Ko bana mane ne efra wuku no. Na Abrampa. My lady. Kwame Ajeku my lady. Se o timi kase nye ni din no. Eche se ko hwisem no okeka. Oi! Ye kase on no de be no wade na ye dey. Ye kase mu ye body was one nisa. Nti ye yesesa na shebre. Wonti on wo ka na fidie so. Ya fe na bejo se no de be ho ade. Na se be man kwa wonnim ni yie. Wonim no. Wonnim ni yie. Ni ti kra wonnim. Oso oni Ajeku yai. Ena boki ata akyere. Ana na wuye dede. Afa ye kase am ye ka bibia nka wono so mpew. Ompew. My lady he. Kwame Ajeku mo se ene oni Ajeku no. Wonya ntoato na ogina fidie nso ye no. Emfa hu se awurasa na agene nyo se broken heart na ati no akra ne ye ne ba broken heart na ye ne sa ya fa ni tirim afam akra ne ye ne ba so agene 200 million credit what the container sika na maladi ha akra ya bie ki bie o se wo se sika duro ana wo ye ne magazia je wo be ya no aye no ono si wei no ono ne de onti ase na maladi me simfie nso ba wo se na agene nya fa no ko ba bia mra wo e chan o so de akra ne da bonten adenti Mame, wo ma wo papa ye ntotoro so nye krokitu o ma hini mu ya na mitim ne ne dan na mitim e ho na adati mitim amponten ho a me ni akora ne bedam nti o mo yiyi nkane ne nyina afiri mu na wo ko wo papa ho obo na me papa ma ne me nsa na metena me ko bo ma me ma ne nsa ma wale me nsa metena fie ho a aba ta bi ye niemo e no you so okot ne me nto ya no akon ko ya na bra me pacho mi wo akoto bi ekura no kasi bi emre me ene ya twere gu TV ase me dwene me ho jabu da bi fa wo akoto ko akoto na akeka no ne yese fa to nchen ene gu afie ye dwagu no akoto ye hunu akoto oye ne dress ni bi aba na ye hunu akabie maladu hwe se nana etie ye ne a ma yiri mu antotoro so nana etie ye na papa yo ye ni sei nana etie ye na ye sere no ye mani dibem wo hwe no won frɛ ne ba ne sesi yi na sem bi obia no hwe awade agunkro na na hwe ya wote wono mo ano akoto adaka se okosie ne ba no ense ne ma ekos na etan akra na so ne dua so minni ne yie foto ne ya hwe ba wo hwe sesi ate wote ona wo so ne dua so na akra ya frɛ se ye no kura mpa se wa frɛ wo a nya ba bi nti wo se sako ekon wa ware eti sumu mampo eti won ko tre sumu na obi be kuna nana ye besro ye nidi watan ye kansen bi atuntia de wo bayi kai so afre wo so dia entotro so ahafo ntotro so aye ho asem no okan etina na wada roma ye besra wo se awade no wo na age awade no so utu nipa no beji yo mo fra asem no na ba bia awareguo no befa no mungu no na so fie mra se akwa wa so ni bia so ama branch wet magazine e kan kwa asem se me ne kwa look at your body look na se male oba wo ne nada obeso kire se sa brofu yi na mi kire mi o obeso kire se ewure o mi se champion obeso kire se ewure dua ba oburo no anu oda ne agunu so amana fo za no usu jenu abobo anu ne sa brofu no ja wa usu house of faith wa betra achia na podua uti ha me ko penite a president eti eza wo group ya se wo group ya Abrampa mama fa call 0551 931 0548 931 and wokoto hande ko ye wokoto hello hello Me mame Oheneni papa biai. Original encore your time no. Mama. So I don't know could you mean chairman of the boss party around. So that suit and say tennis. Eh, wale papa. Asem ni bro ha je be a wo twa petition san what ni le associate no ja akwes of ma nti no.
This is a fan of Sanaja, now Papa Catlam. Any other association, a man in Jojo Magian. Ninja home. Son and Kabu for dinner. Mr. Gandhi, you have such a Baba. Assassin, I bear me, you know what you now, so that you should go. And you go keep back. Before they can was alcohol. I'll get back with you. There's one again for Fred, and then I know struggle. Tell me about them, Yaman out to Chinabi. I'm not by Anthony Castle French bar. When you have a manager on to a small head away. We had it. If I'm going to be Trebusha for the boy fashion, and that is silver, grandpa. Kawaii in free the boy. You walk Macola inside. And so me pet the boy fashion, Utuako Tombako Bako, Abuchi for Ben Kama Ediama. One. Hello. Hello. Pajo Entio. The castle made the Nanesia Sawajima, the Casa free appeared. You Nana a child you be a minimum Casa. You. Nene drink. When you can hold you back over for a family, I say. Or don't I she will see. A child for them and it's I find it Timo. And I find it. Ne don't alone, Jenny. Minimum of what is for me. Yo, what I wait for. And you miss your mama from a bearman. Never hide or Jenny. I know I can't any part for me. Young said, I see. Near Papa, one who is so far bear my dear Nijay or Dollastic. Love 110. Hello. Bearman Sujan forced to look at your body. Hello. Hello, mommy. Hello. Good afternoon. Oh. Hello. Hello. Pajo Entio. Good afternoon. Afternoon. The program name the pa. Hello. Yes, you. The program name the pa. Me yo, yes, ye. Aha, and now the pa. So to be Obabi Dinasamba. That's Obakin can answer me so move to be a Muslim. Number now, we should be my channel and Yakono. Papa now, I shall special them and at him and Yakono. Winning Nipper by winning the Bushia. No, two to meet native send an India to and Yakono. Yes, some program we and the end by at the beginning. I have person and yet. There be nothing, Papa, and so Papa, Bearman is so too a banner. Say, look at the body, no tea. Bearman is so too a banner. Want it? What do you have to so? Don't catch one. Bearman no 20 years. I know you want it. Hello. Hello. I jump at your into you. Yeah. Hello. One. Hello. 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 Pajo Entio. Good afternoon. Afternoon. But you can free. You have done one time. Nana could see. Nana Entio. The by Beman Kayano. So fast look at your body, no. Oba woni na wo awale aye na yefra ye nwu awale wo gina TV so say look at your body na papa panimu so anya ho be frɛ ko se obi akoka se na nimu bi won dia wato oba ho ne de ye so so to yire ho de asesa. Hello. 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 Sompa FM. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Pacho Entio. Ma'am, Pacho, how are you? Adumo. You. Wait a minute, so you need a banner. How no open I have to TV brain. Yes, someone and only can
And some now we can do it. Okay. Bema katachi aji akwada fiensia na awotwini ne maame nim baabi owo wo ba ye nto hallelujah ni praise the Lord man ya friend afa kwado gina wo se e ba na nye ne ba e na opeso ko edi ene na akola anya wo ba opeso ko edi ene odo ben na wo benyama no akoda wo wadwini mu no ususu se anya wo ba tu opeso ye di ene no wo odo bi ma na wa be fa na wo de ne ko no wo koye ne den e de na apesa wo kire na watchini maame ba tan a wo ba wo di steam bet ntire mia wo yam se midwife wo timi mo obi amane wo bra ba ma na wo kumase ya wo nim na dwuma mu wo ko ba opena se won fa wo ba ma wo ba te TV so titi wo se man pelo se die na aguwa ma pon wa maame apon na wo wasem na die hello 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 Good afternoon. Afternoon, I am you. I think the chairman in our house, a Jubapa, of course. Now, the more in the ano, the Remo, now, Paul, some of the pa, I would be a more, or you can if I told me, see, I hope Paul, some of power, the more in Obano Somomano, a broken heart, and I am a son papa. Broken heart, you didn't or Pebran is on a brand and some pen. Or Pebran, pen, one some pen. And then, now, Koba, why you were placing? I bear myself for 4 days to some Masaba. Hey! Look up and why so say. Hey! What do I know? Or don't it the credit idea? In Abrampa. Who say? Hello? Hello? I jump at you into you. Good afternoon. Afternoon. You know this. Boko. I jump at free in Tampo. Yo. You know about me, my farm, Dima Ghana mine. Me urano ekano se wo hwa obu ba no kwasea pa obu ba no kwasea sebi o wanya wo ba no aye ne de wo pa wie afi de wo hu se sebi o ba no hu otan and you look at your body edu bebi a amba nso anya sa sebi o mu tie wo kakaka kabia nya wo bebi na ewu na sam nya bebi na ewu na sam Midamase. Young share dance pie the best yeah. Two last one. Hello. Hello, ma. Pacho. Yo yeah or drawing too. Pacho me kasa ma. Pacho no. Oti si ba no pa me seremo. Study among ka some sister no broken heart and heart no. Mon fanto ba dia mlada. Na my sister no. Ne sister. Yeah, that's it. Yeah, dear, see. When you need say your bar to be DNA, a dinner which you are cranny because I call out who say your body when you are to be a man. Tianim to your quiet crano. Tis that no one from army way. No, I'm a Jennifer. Watch now, police. I will do my woman. Now, right. Wo papa o yam totoro so ma hen no ye fra no nana de be ma de kire nko apem a otoso de mi enu nana pia o na no wada wuro ma muni ye de asemba na kama ka o na ye kobre wo be so ampa fe pa na sesira procedia na na heading wo papa we TV susu ne ku to ne ho ni nyina so ka wahye ne nsa eh chacha pa wade mpew wura tugu bala so ba bi wai na dwene ho ba me gina TV so to ho awale agu wo sesr ka wa betem nsa na wo suja enu abobɔ nua wo ko gira no akɔbobɔ ni dua hwe wo picture na wo de wo ho na hwe ne adan na wade ekumu kra asomde akura bi hyew
What Danny BBB? Aday, madam. Deity. Na man can say muchero. Say what's a watch in a cranny. Awadi. Nipan is a menu way jay. What donna sa was a sir. Wo come. No ako jana djuma no ako dina tema no ako buru ninua wonu so se mempewo maame echa se wo ase wo fie sei 38 abrabo nyanka echi bo wo ho so jan life mano nye sa sister wo pe wuate onwu ya cha ana wonu na ebe ma odi kan fa no Oba wa me kasikasa oboa oboa wa me kasikasa bia oboa wo pe no ene wo mpe na we kum kum eti bi srawo echa move on said we sini trans won tie mapon why Ministry International. Did you media? What's on this? Oil and Lamb Conference 2025 February. Simno, yeah, rise up. Sorry, Ojina Isaiah. Chapter 32 verse 9 or so. Eshasia Yawada, 9th October. Kusimemenda 11th October. War Ejuswa Bankro, Net Village. Hosts, a Reverend Mrs. Ivy Insia Free. Our software kahone, Reverend Isaac Insia Free. And a Reverend Bafwe J. Kodie, Spirit Life Community, Reverend Mrs. Rita Adanuvo, Green Pastures Ministry, Dr. Joy Osazua, CCC Aja, and a Reverend Mrs. Dorlin Bennett, His Glory Worship Center. Obey workshops, need to media strong call. Ama so for you no more. Obey media nase. Open registration on some more free 0244 598 736 0243 545 936 and 0543 931 307. Am I? Yes, yeah. Ante saba, ewo mo bodi ma nke kwana mo ba. O ko se, ena me dia semesio. Kanu pa no na sa na me so ya na wode me. Edure na adi me nkwa no. Kingdom Garlic Bitters. No benefit him. Me benefit why? Oso ko to de. Abrewa, this man abrante ni chuve. When antika kra na wabre. Nem Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules. Nenya hoden abrebia. Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules. Asembia yehu. Edebe no hu ama wani agise. Senior na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules nti. Sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie nya asumdie befi abrebia. Obabia o de pu aha no. Edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obasima. Enro yi wo benya bi wo ba bia yeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Hello, Midin grow fine. Wonu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echrese. Yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje. Emeni pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yas extra long sanitary pad for extra comfort.
Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no quanono, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them with a chimeno, a moye titi, mean to me, pon sorry. Who name one? And me free don't buy and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha, nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 guson. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Woko tojene waposo na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se hum. Edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and never tie mu bobna and pintem kwase. One only omudiga no one the wajaho and never say oh nwakuku dru. Unim se asma ye kano enye honhom asem nemum eye wenum ne wo sen ho asem ne ye kan. She was say for Pepsodent charcoal etwi wo sen ne yi nkanka wani nefri wenum ne wo sen. Obintie mo amempa. Ma Pepsodent charcoal ema osirie enye fe. Eyi unsia sen kawankawa na ma wo sen ye fita. FDA agi edwade nkratwe atum. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, well, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert.